Kewala di depangannya jani kagiat saja meme. Mapan meme subo medawek tu. Sing keneban meme ngingatan yen pako dan jenengin. Mami tang lugur matur sisya Sri Begawan. Di tiang boya wenten sios putran sang naderatu saking Sinuraja. Mungwing wastan di tiang wasta Raden Wisnu Mukti. Dadene dewa putran sang naderatu. Raden Wisnu adane dewa ne. Chẳng ali ni logam chẳng mất ngàn chàng cháy nhẹ. Ye đã dong mangku. Sajan kawan, itu yang Begawan. Waksang nih. Idewa ngelah parakan. Kuana makin ampura yang sekian di tiang. Kuana di tiang menderbe parakan yang tenuneng matur Sri Begawan. Memang ide kapen pako dan jeneng. Satonen kaireng tangkele marak pakwen meme mek pesrama. Tutoren yo malu. Pangsing lantas cara busa. Ras neseng pantas peswang lantas raos sama dini. Matur sisip mamitang lugro di tiang ratu yang Begawan. Pinirin di tiang luksuriwang ini kegaduhan di tiang sanewawu. Napi mawinan asapunike. Pepamit di tiang saking puri pacang ngungsi wanone renan. Pepamit di tiang ngiring ideyana. Nenten unengen di tiang rengklengen wano wentan pesraman. Tok sampun cacau atur di tiang luksuriwang. Nyenda dene semua. Di tiang wadah parakan di perak. Di tiang puniki nyaman di tiang logam. Cai menyamong aja dadu. Wadah patut bisa. Perak. Ingin di tiang. Dan udah kedo dan di bener matur marak kapening nih. Meme subo tuo. Subo merago putus. Termaning pangangon meme ne makajang sorok putih. Dona meme aja ke mencenik-cenikan. Yeneng mane puan. Nuju nyen cening lakar luas jo. Yen sing benonawa metako nae bener. Ingi titiang lungsuriwang sampun nang surut-surut pepicu aja banyak rintang nama raut tangki lalu yang Begawan Lan bareng-bareng ini aja. kurus mencaner ini anak Dadi buko tumene dewa ngerauhin meme me ke pesrama. Kaireng ban parakan dewa ne makar wong. Mirepane ni gumanti syarat lakar raosang ya to tunas. Matur ne jani. Medaging pisan sekali bocana duwe. Raut di tiang tangkir ngajang gumanti pacang lungsur tamu Sri Begawan. Renin di tiang puniki ke bawah sungkan. Kemauan sungkan di tiang sios. Sungkan sironeng mana. Nabi mawinan di tiang matur kadis sapunika. Duaneng sampun suwe di tiang merapian. Kantos kekales soma di tiang. Kewanten raung mangkin cencide metuang putra. Punika mawinan di tiang melet nakir ini ke puniki. Di subane meme mirengang kengken natur di dewan. Kangen saja meme. Dong kanti dadui dewa ngalih rabi. Tonen masih ada sinalir tunggil rabi ni dewa yang ada kang pertisen. Nah ne mirip sebuah pedoman lacur radan. Kewalau pangideh meme ne. De pesan dewa lakar nyesel kapeneng dewa. Nadak lantas dewa tangkel lemar kapeneng meme. Mula tujuannya lakar nunastang. Di subane padat lak takang memeragane dewa ne pembekal. Idewa nasing sungkane. Ralis, sapun api di tiang puniki. Ini yang bawa sang Sri Begawan. Idewa nalatah. Sing tene dewa melukat anyuci laksana. Do mawanan betare ni dewa ne. Sing kayun malingeh-malingo dewa padane dewa ne. Iki. Duaneng di tiang ke bawah juntake. Mumpung Sri Begawan slecer sikian di tiang. Ijinin di tiang pemarkisan di patut. Mau nebeci kandung di tiang melaksana. Ne jani kene berde madaya. Ngawet jani jenak ke dewa dini di pesraman memene. Bersihin ragane dewa ne. Dini di pesraman memene ada pancoran solas. Ditunya ne dewa akramas. Dapang meme di pesraman. Nada bang bantan pawintanan di dewa ne. Sun mawintan mana lantas nyumonin laja. Patut lantas nganut dene
madan sisya upun ayana kitu nih. Jeneng wandaka disapunika pinaku gerugar di tiang lungsur tamu di tiang misadir. Dumadak-dumadak situ di tiang laksanayan sahanane tidak Sri Begawan. Lan ngasih di bareng-bareng pemakas cai para kana jak dadu. Ya. Nganggus den cai. Wawu galang mana dijayan terus dan pernikahan itu yang Begawan iring pikayunin sane mangke. Wala inget ah. Nggih. Sewanengan tiada dini dari sisir melang lajang ngeraos menganutin ane madan sorsi nggih Pak. Wen besik Punapi pitat kala nailingsir nyuri swaneng. nggih Ingetan manut masih peswecan itu kelawan batin cai ini. Ingetan singa aturang ayah ngalap bunga apa. Inggih. Ingetan ah. nggih terus dan sampi buat kemarin tata titi siapa napa lantas mau keladukan yen latihan dedon ke kerja dedon tengo bisnis tengo masuk bisnis Pak Suge liunglah kompor makenang sidori mimo hangklong bedek cenir no cenir gabluk kita ke banjari sosor jadi di kompor zaman jani yang perlu Suge siap ulas bikul mengkeresekan karena rampok teko yang bola aja tenaga biar nilai lipi sing keberatan nilai babi weh udah ini nampu panggung limo panggambar bungut pangmunyi nor ner yang menggerandung gue ngecek tuh nanal jajan nake ngajar cicing sama jajuli lah nas Adi siap. Hei bangun. Cacak masyarakat Samseter ya. Gede sambil bayu ni main ke mana ke beleleng ha? Ni orang ngedang cak mai. Masyarakat Samsit menunggu penampilan drama ngelek-lek ngebecak mai. Pangsing raga mengundang masalah sejauh bumi menghibur masyarakat. Kalau memang masyarakat menadikan drama, hiburlah mereka dengan drama. Mungkin apa? Jangan salah langkah, salah penampilan seorang seniman terhadap masyarakat mengundang masalah di zaman era anu kecoh. Wah, guys, nang lek hati ya.
Yan bo drama dengan ken-ken beno. Mungkin kebudayaan khas Bali yang digemari masyarakat itu kita tampilkan. Anda sebagai penabuh, saya sebagai penari, kerjasama yang baik, hiburlah masyarakat, jangan mengundang masalah, kita meninggalkan suatu kesenian. Kemudian ken-ken benih ngangro panitia ini disangsit. Ngiring pemain drama melinggih serang sami. Tapi senengin, wedang manis tapi wedang pahit. Dan lek-lek wedang masam lagi. Yani bener ngedeng kebisaannya salah-salah bener. Pangsing eneng lek hati bener. Mansing deman jam mulih kang iban apa kelek-lek mai bener. Deman ramai dengan jengah ibu abang. Bangsat. Dapur ramai dengan semangat kan bujang. Dapur ramai ada dia banyak semangat. Anu, kira ragu masyarakat. Dapur drama ada bang. Dia ke batu, nih saya ngempuk nih saya. Nih jelemong ngomong nih. Kadang apa kadang tonyong macam nih. Oh sudah dikerasin. Bisa cang analisa generasi muda perlu kita analisa. Tahu kan? Para penabuh, ane kuning-kuning, giginya belolotan, dan mesikatan. Mang dah becek, seseolah kan ramanya hiring. Lurus, tak bukan drama dua ini. Kian jadi aneh, lungan batako, nasi banget sini. Kabur jangan. Paman jam kerja. Gelang ide kan paman donyen paman biak-biakan paman. Namun untuk lah bisa ngomong paman. Terima kasih paman. Paman sekan gong mererian paman. Sekan gong mangit-mangit jadi gamelan raja. Ada raja belolotan ke gini. Mare belum gambar. Saya pun nyong-nyong saya. Dimuneng. Nyor. Dia lucu kata banget. Dia lucu lu sih. Cuk. Kalian Ciceng bangsa. Oke ini bener cicengin 16 saya kang. Ulang tumi terus sentimen ya. Emang sendeman. Ngomong, tak sedeman kencai. Dari depan manis, Anda berbicara. Dari belakang mengukir punggung saya, remuk redem. Bukan itu yang sarapan ngerti. Ini ngoreng ngesekan tuh. Pangseng bener sekai bener entasang pangseng boleh bener kan. Rubah. Banyak komando, banyak kepala, boleh pilih-pilih. Yang mana baik kita laksanakan. Kalau jelek, mohon maaf, tolong buang jauh. Rubah. Kamu mereka kamu, kamu raja anu, kamu ramangon. Awas. Aman saya batu nasi balas saya. Panas tenon.
nguru Kang Engge. Tadi lajeng tabuh parekan bang kena jeki. Bener tabuh napi. Tabuh raja. Oh iya nadu medang tabuh raja. Bener. Dunan tabuh parakan. Bener. Dugas tabuh parakan nyen besu. Gelah. Nyeng orang besu. Raja. Sing lagae kayak gini. Lenan magae rago berdua, nah saya tuh kain timpal temako. Celeng leng. Apa nih? Kadutan. Kadutan. Ngoyong aja mas. Koji yang nyaman sih. Ale dolar. Cak cak. Ya, Rona, pada bawa. Lar. Sudah urep sini ini lah. Iya ada nam lakon nying macam orang sendlah. Manying sang yang dikesan. Kadang. Ya. Nawagang. Ini wantaledang pini becek bebawasan. Ring dija kekirangane mang de becek ando nyangre ring banyak. Cai matur limo lo suah saya ngomong tenang. Pada jangan emang. Oh jangan. Tumpah kulon paduka batara di tiang aturang canang kopeng sari katur yang paduka batara meneredang makin paduka batara. Sung si sari. Boleh dong malu sari ya. Kada nak misi sesari. Lu kemana? Ay ngira tumpah kulon paduka batara di tiang aturang canang kopeng sari. Sesari Rp1.000. 1.000 sesari nih. Beli sate kambing di kudu setali apa nih? Awang ada sari. Inge. Liu aturang liu dunas ngerti? Inge. Aturang sesari Rp1.000. Bah mana? Liu aturang. Liu atur liu Dunas. Bro. Matur kene hidup taro. Nih. Kaliu atur janjani. Nih. Ben mani sakit metajan pangkang menang. Nah. Sata rupiah. Sata kali itu. Oh, 200.000. 200.000. Uangan. Nih sata sekat. B50. Ben mani atur pangkang metajan menang nah. Kan sasari kok udah muncul mundil. Kalau yang mana di mangku cinya. Untung doleh.
Aing Ratu Pakulun Paduka Batara di tiang aturang canang Kopek Sari mesesari Rp251.000. Mang Ledang makin Paduka Batara maosen panjak Paduka Batara. Kawin canang puniki LPD Mang Terapi Mang kerja rahaja kawin canang iki. Itian unasa reng Paduka Batara Mang Ledang. Weh, nengen malu. Inge. LPD nijo pang terpi. Airi kireng ngasangset. Yen LPD tadi pang terpi, yang penting masyarakatnya terpi Mario. Inge mantap daging Paduka Batara di januna sang Mang pecelah cara tu kawin canang. Yen boliu sasarene jek le anu ledang betara. Inge. Jadi betara ke berangkat malu. Berangkat. Temu kanu kamon. Jak maju sih Batara. Nah, zaman jani jek kejang takut ke betara. Oh. Nah, ijo betara kepung. Nipis gede-gede kengkenan cara ngedung. Mas kantong 5.000. Kene nake Mungkin buka akal. Ini 1.000 abo. Ini aneh 250. Cang ke warung-warung. Buka rancang. Aliang 5.000, aliang 10-an. Aduh, Oh. Oh yang ni bodi ni. Aman kepuan cang sedekau. Hijah-hijahnya. Weh. Kepuan jangan yang ini cang singilan timpal apa macan ini. Betara aja ini. Jadi kini caranya gedung di atas kertas kan? Ngaskan gong bang 5.000. Cai 40.000, can 60.000. Iya. Cang dah setali. Tadi jek sumenial sang lah. Neng takon dah dipintonin, contuin. Oh cobain eh. Lama saya percaya coba, apa mah? Obor nih. TV kompor ada 2 pun. Kemudian nyentuh. Anjum. Ampunang abu api bas gede nyalan pun nyalan iki. Tahu pando cara pasar Badung. Kamu api sini. Alik. Masa kebos benar. Ngalen dek. Dosa kenapa ini? Wah, bicara kagene, biasa bertaruh aja ngapi. Sengado. Mundur. Polon je, jenang kene aku betara. Misi nyulap polon je. Dek itu nang udah kejang nih. Kejang seperti itu. Subakti kene dia betara, ngerestiti kene dia betara, nunas rajang kene dia betara, leklek aku betara. Mangin engken. Nunas sampura ring iderane. Nasi wang. Nah, bakal ngejang motor ring ratu-ratu sareng sami dikiring mangsit. Weh. Sangsit. Sangsit. Oh, sangsit. Bah, maaf itu. Nah, bakal ngejang ring ratu-ratu sareng sami dikiring banjar sangsit. Di tiang lusuri wang. Di tiang aku betara. Guput atau di tiang. Om Sandi. Om Swastiastu. Lar. Ya, Cida di apa jauh? sing dawang. Bojok Ci, dari para kanci. Ya, Dari para kanci bojok. oh di tiang ada diparakan bojong. Yang di tiang ada diparakan bojong, itu kan bojong. Wih, Nah, raos. tadi dari parakan, kengken tuh dari mana parakan? Oh, kenten. Bener. Ken patut nih. Mau bersih. Mau Mau bersih, kedas, marah kelamedan. Oh, durang, mendingan bersih.
lu munyi kerene. Oh, itu nyaman. Ngelah mata cai. Lah, Dong yen supa ngelah mata apa not cuake. mencing lah mata. Ni jelema inyon ngajak mepeto. Jangan nyono becinyo. He panak kubok ibu. Cipan aku bayi ci. Nenek malu. Yen saja cinglah mata antas ngelah cileliat, ngelah cai tolian apa not cuake tong sampah. Awak ngelamado metolian apa no cinake, tong sampah. Setawang citong bajel yo. Apa ye? Kayan kebungut lantang lebihan peto. Bungo dobok wangan betul. Apa ye? Kal kengken idop nyomo nene. Baik itu kan iket. Nah. Karuan. Kal kengken hitungan cine. Mau itu anci kengke. Ketagihan muluk batu mata cine. Oh, jahit kau ulu mata. Mata kau kena udah mata ulu lebih dah. Ini cai tukang uluh mata. Kau ulu mata. Matan apa ke luluh? Mata pinang. Matan pinang. Blok cik. Ni kini aku. Kene ango. Ni adi ngoyo. Kena. Kene ango. Ni uli beden. Mene apa sangsot? Tas. Pak. Ulang wah. Weh, gini ni. Amun paling gini ni lu bede. Nih, no. Idong kayak ngoden di sekitar sing nama. Hei, adi orang. Korsen hilang, kemana kene? Kene. Konsentrasi, asal bebuyar. Wah. Awas, hati-hati. Weh, si kata kau ngomong. Yen bilang konsentrasi sini. Itu kejagur cagi. Angkawan yen. Ya. Ben bidan tadi kau nyagur. Ya nyagur sampai ada. Sing yang berjalan limone. Subodayan wake kewala sama hitungannya sing bragat ben siap. Sing ganti bakat penuin cai wake ngadep kaya nenek. Nabe, tumen tepuk. Bon makelo na sindang dawang. Ini tumen dapat dua aja. Masa sing dah diajak macana. Ya nyaluh. Aja nih, do makelo sing tepuk nyen sing rinu. Pada tumen tepuk masa sing dah diajak macana. Teng duak nih. Ada manja balik. Malu cinawan. Aja nih do. Kenen mauan waking lah tengah pati hakum sangkan kengken kaden cai. Waking hidup di madan bakti negara pendekar waking. Pendekar. Ian sajo pendekar. Ane maro jurus apa dan itu? Jurus ini kenene. Jurus ini wa. Tuh madan jurus si kunyuk memetek kelapa. Alias Sudan Suki. Yang mau petel celemah si kurang benci. Betul tawang. Si kunyuk. Oh si kunyuk. Longsor kaki pungut yang mau orang. Ini marung pesilat. Sud nyagur ulung ya. Baru dapat sing bakat ancam. Oh, gitu. Ayo.
Kena baduake nampi pakanangan cai. Mirip cai babudi makan rebut. Seng balu kita ancine dipesong banin tir mulai bakal bapas. Oi. Kal kengken ngape? Kal kengken. Ya. Macam sama ngangsut dari dorong. Domelah pungut cinagehnya batak. Ni mas apa tengnya? Wake apa cai? Lan. Bertawang jadi mana? Bertawang gede mana sini? Siapa tak nusnya? Nyen ada kapan sih? Iya, Pak. Yo nyen. Kenapa? Gusti Agung tuh not. Saya kau lihat. Patai Haji ni nyara kau di sini raja. Das makan sapat. Menyanyi kene Gelah. Luna siwang bener. Siwang. Oh. Dekat jauh mau jarang. Mungut ione kita loh. Sangkam dane gitu lah. Cangkem dane cara jet siap upen. Engken je siap upen. Saya dah upen jet siap. Ni jet siap upennya ni. Iya ngape kan kau mau patok kengken lah. Tapi dan mamanya galak men. Mami calu gre. Mami calu gre parangan lu pacan. Ai dulu. Dagang mendukung. Jagonya latek bukan cai. Jak latik. Apa dagang medugdog lar? Ada kan ada dagang yo dik-dik. Dik. Kan mendugdog. Medugdog. Mati kucet nih. Oh. Nye nama dagang nih. Semang Gusti Rauh ketangkilan Dok Titia. Menawi wentan hingga inggo dicang nangkir ing Gusti Iwang dan dosi cang suriwang Gusti. Nabi wentan mangkin durus. Ya. Bener bakal tangkil kapan sesunan cai le. Oh, dia udah nak agung. Ah, Jadi tumben mulai main ke goraja nak kengken. dia ngaco langsung ada pasal. Nyen micang mama nyen. Saking yari sana melingin sinu. Aden belayayu. Aduh. Emang segar ya di sekar. Pemangkinan kenak yari. Meri membuat san. Lar. Kang, Ngeci mau aco cuma belajar nih. Hei, mau balik. balik. Al. Surat mau balik bojok. Oh, sudah ada yang balik. Mei. Alah pengkolan marga gede ni. Ang likat na macho, may ilut-ilutan surat. Kau nyaman cina maco. Nang benang maco nih. Mana benda dah, mana benda tu? Benda jom. Pados si sing bisa. Yang dengar nih, kewah nih lah cen. Sastra Bali nak suka Om Swastiastu. Ada. Ada kan nih? Maro munto baca nonyang kena mencak. Kan di sini makajang. Om Swastiastu. Ah. Beli agung di Goraja, lungosan ke Sinuraja. Mapan semeton beli lungo kalase unas saja unas tambah. Jani ada rabene kayu beli ngubiah. Jadi Cina malar. Di bisanya kene juga dramane masih. Masih maco ben. Jago ngecek ngapuak kena hasil mau nenek. Tuh yang maco. Paman. Si Nanu Winayan ada yang gelap. Yadi nawang geladon Kenny Chandra Dewi.
Menjalan paman maluan. Gelang itu. Mangdo nencen ke tanah pengwinayan. Nggih. Lendang tidak mempamit aku. Giring saya. Sambil mesti tengur. Nggih. Jalan aspal. Di sisi jalan tekan bunga do asri sana. Yang di gua rajo tios. Engken jalan aspal. Bener. Di sisi jalan teh cicing kan pak. Kalau orang yang mancing gotong royong. Oh mana motor royong. Gotong royong. Bro. Ditiang. Iya nak istri kali jani mirip cak ada di puri. Lanjut di taman ojo. Gede muda yaner ada hidayah. Gini. Jadi newe ide puri, men raben ide wana dijauh. Ampun redah hati aku. Somah ditiangkan ke tengah ngalas teman. Nah sajan menyetang tiang sampun. Doa di tenggejut. Raben ide sing kalau dia rasa. Sarap macan mati. Jadi niki buktene, niki bajane logam. I logam i perak mati, caplok macan mati. Ya senemen ngai-ngai. Tadi soleh bidolan. Soleh. Mati, caplok macan mati. Wah, ini sing ngerti. Macan sebab mati bisa nyaplok. Wis ngerti yang ngomong nih. Belum. Ini kan bajane logam. Logam. Iya mati, caplok macan mati. Ngelekang raos Jeung nemu. sing ngawang apa? Makin nginti aku. Tapi kayunya Saja ngumpul di bawah. sama ditiang. Ya dengan sampun dikengireng tengah ngalas. Ayo somah. Udah kamu. I dewo kamu sarapkan macan mati dan ini dipuri. Weh, dah jom bangyang di tiang. Di omnak liu makejang aku sakti makejang aku wanen. Nyai kamu caplok ke macan antar kaman ini telah mengamah. Oh galak macan. Iya, macan galak, bungutnya misi gigi. Nak mula dibungut nama gigi. Ngeplejet dong kamu gigi. Betul. Ben mani beswang ya. Ngeleng apa jani ben mani marah meswang ya peninggalan. Jangan laling modern jang. Meneng ranang beli ngeleng tu apa beli? Gitu. Gitu apa? Jangan orang ngeling ke dia. Aduh, lipan ini. Oh, barang-barang kau ngeling kengke. Barang-barang ngeling. Orang sedo mati. Sedo mati. Bingling. Gunling. Bingling. Bingling. Bing kau ngeling tu. Nyumunin paman ngeling. Ngebang lah lagi jangan do. Ngidiolas kelani jani gelekang ngalu lagi paman. Sing betak penulian lagi jangan do. Oke, dia orang kena jadi. Sujati neng ranang paman ngeling buka jani ini apa paman? Kendan do. Kengken paman. Sedan mati do. Aman sedane mati ke bingkil lah, Boh. Apa ke bingkil orang dia? Lengah. Sedane mati. Ide dua kong sedo para kena mati bojok. Wah, maru sedane mati.
Jani bojong. Tadi Don beli dewa jek bingung. Ngage kalah sejani sedo to si dewa di alas. Nyen dipuri ngayen diaji. Yen nang kamang beli motor dewa di yen sopirnya mati ngudiang motor bor-bor. Aliang sopir serap panggenep setoran den. Motor namang ke Oh iya yen cari motor namang. Mangkin rintiak. Doneng Yuki blok di tiang kelintan. Di Pradene Wenten mana di tiang pacang rara sopir serap. Di Jaman di tiang rara. Beli tadi sopir serap beli. Dia kok. Manes Yuki runto bos beli ring sekian di tiang. Beli harga mayang di tiang sekali motor sopir di tiang samponen dan kari. Semalih biar sepacang nyerap sapuniko. Cagar sam mere beli motor ini kinyak pacang serap itu aku. Nah, ini mana motor ngerti nih. Buat awalnya super budu-buduan yang dia pangerap, pangkung ngoyong babaro. Cek semangan nyerap lagi. Gendingin, rayu, ganti lagi cek nyerap semangan. Chandra Dewi, jaga sekali bulan. Tulong bali sangsara. Bali hanya dia memanjakan adi mungkin jaga saja adi. Niki bungkong baline ami abang cisna trasnan balire adi. Nyebang ya kangen nih penyanyi dari kota gitu. Ngangop ya sing ngerti gendingan. Nya sing ngerti. Iya, Nah, sing jawaban gitu. Dia merasa kecewa bener lo. Belajar bener megendingan. Dia nggak ada guru. Oh, tip beli yang bedek lah, kalau radio beli dicenekan. Oh, udah 9 sore ada lagu-lagu Bali di itu. Yang nembo bisa lagu Bali. Jangan ajak luas konser kengken. Radio pas mall dah. Man, CD beli. CD. Aneh ngenang-ngenang di TV namanya menggendeng dah. CD, kada ke CD. Oh, dom beli radio, dom beli tip, dom beli PCD. Nah. Nih Petro aja main, ongkon ngorin menggendeng. Ya ongkon ngajain, ya nak ngelah persatuan kini. Orang men. Lah gerup. Terkenal. Adanya canting campling. Canting camplung, ada ke canting campling. Yang apa bisa menggendeng ajak cang luas ke desa-desa. Oh, memasyarakatkan lagu-lagu Bali gitu, kita banyak lung. Dah pas ajom nah bongan sombong. Beh, mara batak bisa megendeng ngomonto dua gong ngajak nyaman baeng je gede jengkokan dine. Bes malu-malu nuga timpal, mara nak mesedekat, mara nak mesaput dak kadena dingin. Mara nak nyongkok dak kadena WC konen karuan. Oh, konen karuan nyongkok WC. Konen. Mising lah semua pret-pretan. Bung megendeng ngarang Yunan tutur awak cenik. Yang bisa edeng. Panding ngacang gendeng anu. Yang nak bisa mengendeng jajak luas ke desa-desa. Bungan tuwong bungan maduri. Duwak je megendeng. Meli adang dipakan lukluk. Jauh li sangset toh. Yang buang nyakin beli. Somong je. Jenang beli ne cara kuluk. Ada. Mau suluh di Banyu Berak Kang Wangan sing beneng lah meka Pang Tawang gobo awak cara kuluk bengil kudu barakan sing bulu kita begoban di Pang Tawang di kalau jum. Awak cerik mat bat Nyen malenan sombong. Orang cicing kudu barakan. Jo. Bes ngendah menghina. Nyen malenan menghina. Nang megendeng cicing kudu barakan bah pungkat nes ya. Oh, bah pungkat di pulasa. Bang bengong. Awak kadang Edeng gendeng ni luung. Ni luung. Oh. Yen saja bisa aja geras kita Geras. gendeng. Nah, padingang ba. Hei. Jamuran ke. Jamu Abu Nawas Kobe. Bino kide tangkolo kopi biko Kobe.
Wah. Orang ketinggalan jatuh ketinggalan Weh, bisik. tuh gendeng nak kangin tuh. Mara cang orang kangin kadangnya di Karangasem, di NTT, Kupang, Ende, Atambua, Flores. Oh, Saja tuh, Sora bisa pegang jadi. cabian kangin nih yo lah. Oh. Oh, nyaman cange. Nya cocok yang gitu. Cocok Gendengnya uli bagian kangin. Jenang ya masa cara nak uli bagian kangin masa. Ken. Pin monto selam kulitnya cek badang kotot. Apen badang kotot ada putih nih. Apanya putih? Gigenya aja ubah nih yo. Main dia ngangkat mar badang. Edeng man, Pak nak Bongong ya. nak buang gendeng nih. Bayu. Nah, jangan kamu gendeng. Halus manis bibi hati memamunyi ngae ulo kena menyayangi sekadi toyo ane memargi geling rasa suluk enggalan bakat mengugung. Mau kebe canggih galang gendeng beli nak kengken tuh. Nganyam, nak ulian sak apa mula ulian sing bisa. Yen montu mare aeng je promosi ya. Ngelah persatuan grup canting campling. Selesai konser. Plong! Siap! Sampai tadi aja kompromi. Tuh nih semangan Juman nama lo apalang gendengnya makan benang igal main. Canang uling semangan, sing siap-siap, betawang cang ibancak kang igal ke sunset, sing siap-siap bungut cange. Oh tuh nih boj apal Juman. Bo. Jani adi bisa ngesap. Tadi ini di pekan sunsetnya mererean tunya. Beli udiang mereren di tu beli. Meli bakso. Begitu. Bekato dagang bakso nyongkok emah cawan sing metlano. Itu lek-lek noleh dagang bakso rumah cawan semut lana, bro. Dia ngano liak gemrong. Do toleh, ha? Aman sing toleh jang sebet kena. Beli diolas di. Buen lantaran beli gendeng itu Ben, manis sajan beli. Ngidiolas lanturang buen bedek paman manis sajan gendeng ibu Kayak Lung. Weh, nyen kajak ngorto tuh ben luang-luang. Manis. Udah dua agong istri tuh. Manis lu. Kadi kata badu ini punto sakit rasa yang beli di tengah mareng rasa beli kegeng pak ukudan kena kejangkit oraga beli nih jani. Oh, nanya. Ben. Malih tu. Ben dengan tu. Ngelah buen gendeng beli. Macang ben pelong keranyang dengan ni. Sajan. Main. Ih, sing medaya Ben, ada long ada ben. Yen gitu ya, ben mani abang ben telu kan tiang beli kang wang tiang beli. Di ngijal di sunset. Nasi ngapi sing dini di jaja ben mani ngigal itu abang ben. Dong abang keto cani bang gendengan ben. Oh, jani beli. Oh. Nah beli. Padang ngarit amah godel. Sajan deh. sangkaning dua kesaji paman begini. Ya. Kengke nak gue ngesap. Iya ngesap. Padang ngarit amah godel. Meli bawang di bedulu. Gue jo masih uli dini. Nyewa motor. Bajang cenik jegek ngondel. Perjani merayu. Kenyataan beli nawang sing mau bulu. Luar! Cicing kita belum mundur. Duh aja maju ngomong, nak ulian memunyi bisa ngelang musuh. Yang orang di pas yang membulu, Nya nasi gedak ke tiang. pasti gedak. Tuh, Bo. Yang membulu nas. Nya ngata gedak pasangan. Bang Tawang membulu dikenceng nih Pak. Idano rakonin. Hei, Adi Chandra Dewi sayang Dewa di beli melak nyerang Dewi ini Dewa jangan di Makin rintiang. Saudara yang beli ngeruntuang gue cana ring sekian.
napi ke sampun kayu ning. Coba kenang beli. Iya ning beli sampun pawikan ring kuenenan titiang. Titiang puniki sampun duo sampun maduwe somah sampun larangan ya. Beli suba nawang, idewa suba tua. Suba ngelas sama suba larangan. Kudang tiban merabini. Dasar tiban. Suba kudang lekat jaga buntut. Yang beli aja merabi di gor aja. Dasar tiban selai gen di panah. Abulan bisa limo-limo kenapa panah? Abang kaden bangkung. Cara bangkong. Sampun nang jekan ros beli sani mabosa sampun iku ring sikian titiang. Titiang sampun rumah sering pokodang. Kantos mangkin entan sida titiang aturang pianak ring somah titiang. Kiwanten mang da beli pawikan. Pianak titiang enten ngelah. Wenten panjak sani sayangang titiang dia. Banyak nih sayangi dong. Inge. Banyak kan racun-racun. Ane tiwas, ane nisto. Yang di gor aja saya ada banyak racun. Saya ada banyak tiwas, mekejang suge. Jangan suge. Paling beding lah tanah das hektar. Ngelah mobil, ngelah motor. Oh. Jangan suge sawang. Motor atuh Agung. Beliak. Sampun nang bribes banget bangga ring kuentenan bining eh. Kayo nang beli sapa sira sikian titiang. Ya dia su somah titiang riki lacur, kiwanten tresnan somah titiang sani jaman. Beli tresno kini dewa. Titiang sani ten tresna ringangan bining. Chandra Dewi bangsatnya. Cara bajangannya. Jangan metakon kenyai. Madonnya lijo. Uli gor aja aden wakene. Patenya lijo. Uli gor aja pate wakene. Yen wake maksudnya aja nih nyeng wirangnya. Sampunang kayun Ratu Agung. Sampunang. Beliak. Ya dia suasa pun api kuentenan titiang ari kereng puris tindur aja. Nenten wenten sani pacang wirang ring sikian yang sudah tensuko titiang ringangan bining. Beli. Sampun aku mati ya sampun ini. Memen itu ke memen. Edo. Kadang diang biang nih rau men semeton adune rau. Jagseng kena apa ngaten lemah? Kan ampun suwe adu merabian mriki nyen kenu mengingaten. Dua aja saja. Ipidan lawan jadi nak melenan saja. Tidak kan jenik alit. Ditiang aman adu. Tugas seglanu cenek. Nggih diman-diman ditiang adu. Sing dawang pedang poleng. Cing empuk lah. Tiang ampun. Kan ngagon tlano adu bidanan. Makejang bukan ditiang. Dong ada tepuk kencai. Radung tiang tan. Apa? Sotong. Kengken. Sing bulu. Bidan. Nggih. Yang jani kengken mirip lah. Pasti mabulu. Lar. Yang Yang jani tes sagan saya udah ngempuk lah kengken. nyak. Sekarang. Nggih. Ada aja Bayu. Ada bedek liu. Liune. Bedek Bedeke. liu. Lar. Ya. Jagseng ada gaya lena benjemak cai. Sejaban yang maksa memari kosan nalo rencai gustin cine. Hah? Hah. Saya ada gelenan mak. Memaksa. Mari kosong, abu kiso. Jadi jangan janji. Janji oleh ada. Aduh. Lar. Kemudian cai milu ado. Meseng bareng ngene sing manduman. Mesual lagi doman. Asal duma menjual. Asal gae. Baik. Singsan beli nawang lak nang bedek. Yang tawang kapi nang panjak aja kudu lakaten tiangi. Cari tiang sentaan nguturan nyama di kene-kene nih. Dan nanti ngorin lima ngirim surat ada. Om Swastiastu. Mau kalah mereka ke gedongan. Luar. Ya. Kita kamu kolom. Nggih. Lar. Paling kipak-kipak. Mendiang hijau mau kolom. Apa kenesan ibane mau kolam? Menengke Ulas ke tempat engken. hijau bulas. Di badan celeng lakon. Dua celeng. Ngelah. Nggih. Oh nyanya ponang. Sing ada celeng. Suung di rumahnya suung. Tadi tawang cisang di celeng. Misi tulisan. Kengken di sentules. Celengnya pekan mau kejang. Menjani kena cine kengken. Saya nanti iya jak bulas.
Ya nih kena Ini nih. cenek wayah nih. Jang tak diajak pulas. Ayo. Wani campur nasa. Nya ngagur. Pak Yudana. Ini mah kengkenya judana. Masak sing tawang. Sing tawang masak. Mau kurenan? Bekurenan. Engken. Adi mah kesialan. Milih kali kurang di cenek. Man, Pangbetika yang kasar bener. Nak pangirit, Bang. Nasi ngenyak kegantung nasi guna. lah, bungut nih. Ada bungut nih ada. Aduh, nyajang san di dolar totolan. Nyak-nyakan sa jantongnya. Haket saja nih diurau. Ya. Una kengken-kengkenan bene. Hah? Pokoknya kamu hati-hati bawa diri. Cinta ditolak. Bungut metatu. Non. Yan yang dada sit yang unas sering lagi mau aku. Bini becek mau aku unas sampura mereka ke gedongan. Yan yang mangkin mau aku tan unas sampura ke gedongan larapan ngaturang pecanangan. Kayak kebenyang berani diangkatan ngamul sapuniko. Ratu Langgung istri. Tunggu diang idai raka atau rentungo cokor dewa ngeranying mereka ke gedongan. Bang yang santi tiang duaning di tiang dados penyeruan Ratu Langgung. Ada blend gelang ngamul marah sangkanannya. Kalian sangkan yang madon gelah. Iyan janin lo buat ngaturang pecanangan ke gedongan. Ngelantas lakar duke bisa-bisa ngemati yang madon gelah. Iyan kandas sapunika memarga blend itu. Di tiang ternyata sarang-sarang kayon-kayonan mau agung. Napi male blend itu hari kira yang sinur aja. Karen tamiu ada nih. Sapu napi antas nakaya tamiu. Patut ajong. Wentan ya kewang. Patut sampurayang pisan mau agung. Napi kayo. Ya nih sapu niku. Bang yang mau medap-dapan dia nanti. Ya nih sapu niku. Ya nih sandi gelis. Melo. Ada wicara dapur ke Paman Dipuri. Untuk apa? Aduh, aku. Metu sang sayo mana titiang dua. Ane ngawenan kena Paman sang saya. Rengi anak mantu di pemekas. Napi amel karyone serahino. Jag bok selar selasa selisih rengajang gedong pekoleman sesun titiang saking jagat raja tu aku. Napi amel karyone. Paman. Uleng malu kena gelah masih subuh sang saya terkeneng mantun gelah. Walau ada jadilan, pada bukti yang Bang karuan mau bukti perjalanan yuk. Dia subuh mau bukti, Bang, lah kerbagan. Pengidian gelah masih marap kapining ragan bibine doning jejah gelah keliwa. Da pesan bibi ngutang gelah. Da pesan bibi joh-joh kapining gelah bibi. Sampunang palwuh Joko Dewa sumenia ring sikian titiang Ratu Agung. Durusan titiang lungsur pamit. Lapor.
Indah yang metangirin beli. Suryanin sekian titiang rautan. Itu kau yang ngedongengin. Titiang beli. Titiang aren belinya dia hatnya suari roh. Oh, Adi Chandra Dewi. Tadi tumben nih do tangkir marah bikin beli di nak kengken di. Rauh titiang tangkil kadimang. Gumanting lungsur gang rana sinampuro rengangan beli. Ide sinampuro do kebusan. Mudiang do sangat tengsan. Idewo kadang mesemeton ngajak beli. Yan idewo salah beli ngak sama yang di. Pet prada yang beli salah ben pidan pang bisa idewo ngak sama yang di. Ratu biaku. Wawu galang gumanti manah titiang. Suwecan binering sekian titiang gumanti sung-sung sun titiang pisan. Pemekas temangkin. Pina kecih nebak. Pacang lu kijo. Kelang aturang canangan ringenge hidai beli. Kegedongan Bener. dinayang kayunin. Untuk kapal depan. Gusten Tiana lanang, Bener. Kordewo Naisri. Bener. Nyanan mecelep ke tengah. Kadi tengah nyanan perkosane. Paman. Tadi paman matur kidru kami ninggelah paman. Gusten Tiana beler sajan. Tukang mitrain. Bajang-bajang di gua raja luas. Ke Tegale. Ngabu anggur. Beli kesangan kene. Molas beling mekalukan. Yo, bong mitrain tawang. Paman, ngidiolas gelap tulungin jani. Paman san ngaturang pecanangan ke gedong paman tulungin gelap paman. Weh. Aturang ke gedong paman. Ngediang aturang. Matiak ngediang soal. Menbudi yang gelane jani paman. Belum kajan. De ke tengah. Uli sisi Kang Wang. Uli diamen gedongi. Uli amen gedonge. Suk semang gelap pesan atur paman kami ning gelap paman. Yan bo uli sisi kan sing bakat hango. Saja. Ampunang tiang orang-orang. Sing sana sang saya paman. Jalan tahun yang murid. Yang mati yang Suk semua gelap paman. Mudiang ideo jang-jang-jangal di. Sapuniki sanandong memangkin beli. Doning Yuki nyalet mana di tiang pacang tangkil manjing ke pekoloman beli. Lah ideo ngeranyeng. Iki ledangang pisan blingi saking duarene. Oh likorine dong ojong beli. Yen kita lautang di. Korine subuh mampakang di.